Amakuru. Neza umukobwa mwiza w'uburanga. Eka, nibyo koko. Gusa nibyo nta muntu utabizi rwose. Sangire se? No thanks. Murugo mfashe breakfast. Ahubwo se wamenya niba boss yaje? Boss ni njyewe ariko harimo secretary. Okay, urakoze. Wibukuze gutaha unceho. Uranganze. Sorry. Nose kwagazanga. Mazakanya nkomanga ariko nago nawe umuntu nyakije. Secretary nawe mase? Nago mbizi kuko hashize akanya pe. Nacyo wakinjoye mwakwakira. Sara cyane mbonye ariko nyibonye nari kukibonye. Mfite inkunda zandenze. Sinkurenzewe. Byarenze kubinkunda. Mbabwire, kiracyana ni icyanjye karakazigo ngomba kukikorera wumva. Witonze. Kutigenda gake. Ibyo urebye mu gikoni byo hano kwiremo ntago bikureba. Ununzi yo nkoni gatoka y'inkubitu. Ununzi yo nkoni gatoka y'inkubitu byanye ko icyayi wazaga mu gikoni gufata cyahita kirangiriraho. Menye ko nta musekirite wemerewe kurya. Kongwe iki? Takariye. Ya, ngize marakari. Gukorera iki se? Reka gukorera agacyayi. Sibyo? Gukorera agacyayi. Karibu. La. Reka abakobwa bose beza n'abanje bakintu. Wikiruriza ubusa je wikiruriza ubusa. Abonye ukuntu abakobwa ameze. Abonye ukuntu ari mwiza. Ura yabaye wa boss. Boss kara ka secretary je gutera kageri hanyuma yifatira uriya boss akunda abana beza ndamuzi. Akunda abana beza. Ukura mehorwa mu isako niko bajya bakunda. Niki je ndikomeresha. Ibirambi vuyemo. Reka kanigira mu gikoni no mbarize. Karibu. Witwa nisi? Nitwa Peace. Witwa Peace. Peace zana travel mu document nimba yuzuye. Naya CV yawe wayibutse? Yego byose mwamye birimo. Buriya biruzuye ntabwo umukobwa mwiza nkawe yaba adafite ibikoresho byose. Urakoze. Urugo mutuye kuri se? Ubwo nyine wegereye n'akazi nta kibazo. Murakoze cyane. Ibi ngibi wabijyana. Noneho sasa ibindi turaza kubiganira kuri phone. Kugera hano ku kazi ni saa moya. Uzajya uza ari igisekreteri aba ari we uri hano ngenza amaso. Merci beaucoup. Grave.
amakuru yawe mwana wanjye? Amakuru ni meza ma. Ese guje utambwiye? Nashatse kugutungura kubera ko yanyanze. Ni akazi kenshi. Ariko akazi katuma utaza gusura mama wawe. Ngo ugere no mu rugo koko? Mama ni ibintu mba ndimo kwiruka nkama ariko iyi weekend nateganyaga kuzaza. Wari usohotse se utashye? Ndagiye. Nawe ugiye kujya nawe ugiye kujya ukora ubuhanga Cyane. Turakwishimiye kabisa. Sante. Nese hari akantu wafashe ko kunywa? Oya, ariko secretary yambwiye ko agiye kunzanira. Harako nari nitwaje ngo nguhereze. Anakupfunyikiye mwana wanjye. Murakoze. Business iri kugenda. Business iragenda neza. Mama.